Ketseniz, boydok balamın üylönölü degen maksatım aytsam, ar sebepke şıltı olup makul bolboy jatat deydi. Her kim özün armağan aytat da bir yerde. Bir jigit üylönöйүн деп kızlarga varsa kızlar bolboy aytıптыр eken. Kızlarga dagı baldarga dagı osuyat, üylөнө турган учурda birinci istihar okuş gerek. Üylөнгөн sünnet. Бирок бүгүн үйлөнгөнүм макулбу, эртең үйлөнгөнүм макулбу деп туруп, эки рекат намаз окуп дуа кыласыз. Ой Кудай таалам, өзүң билесиң, мен билбейм. Өзүң кадырсың, мен кадыр эмесмин. Өзүң баарын билип турасың. Мен ушу үйлөнө турган болсом, үйлөнгөнүм дүнүйөдүн акыретиме жакшы болсо, мага үйлөнгөн насип кыл. Эгер үйлөнгөнүм азыр мага жакшы эмес боло турган болсо, менден алыс кыл дагы, мага жакшылыгын насип кыл деп дуа кылыш керек. Анан көңүлүңө түшүп үйлөнгүң келип болбой элаткан болсоң, истихарам түш чыгыптыр, үйлөнүшүм келип деп издеп баштайсың. Издеп баштаганда көчөгө чыгып жыттап, атыр каяктан келет деп таппайсың, антпандай болбойт. Үйлөнө турган болгондо ата-энең издейт кызды. Апасы кандай, эже-сиңдилери кандай, үйүнө барганда үйү кандай, уюган айраны күйүчтан жакшынакайбы, эшигин туткасы кир эмеспи, отурган төшөктөрү тазабы, жапкан аркасы күйгөнбү, күйгөн эмеспи, үкөлөрүн жакшы карап атабы, жокпу деп ошолордун баарын карап, анан сага тандап алып берсе, ошол жакшыраак болот. Кызга дагы келгенде, кыз таралган чачын карап тийип албаш керек. Ата-энеси ошо бала жакшы бала деген болсо ишениш керек. Анткени эркек киши аялды өмүр бою изилде окуп үйрөнүп бүтө албайт. Bir gün karasang bölök ayal olup tura bere turmatты bir tuğanım. Erkek de ayalga uşunday. Oşun üçün erkek ayal izdep bütüşü kıyın. Erkekti erkekler bilet, ayaldı ayaldar bilet. Oşoğu ayal ola turgan bolsoň, ejelerine, jengellerine, sana güygöndörgө Kudayım küç kuvat bersin. Güyögö tüye turgan kız atasını okuş gerek. Negizgisi izdegende kızdın özünde emez, oşol kızın atası ki atasını koçoyun emespi, oşoğu mani veriş gerek. Eğer atası uyda uğa turgan bolup, söz uğula turgan bolup, bir o söz jete turgan bolup, itaat bolup, amir olsa alış gerek. Anan uyda apası amira olup, atasan uğa turgan bolup kalsa, anda oğa etiyat boluş gerek. Anan turmuşka çıga turgan bolup, vakit gelip kalganda güye bala gelgen bolsa, eğer de dini beken bolgan bolsa, oşoğa turmuşka çıga veriş gerek. Anın sululuğu, ata tegi, mal dünyasını karab otursan, anan bazarın ötüp kesse, keyin göğe tivi ömür boyu ükalaryňyň baldaryn bagy ötüp ketesin. Oşon üçin kızlar dagı gelgen ata-eneler dagı karap turup 25'ke çıkıpdy, üyü jok eken. Sen kaçan üylü boldun alen? Özüň 40'ka çıkkanda ataň ölüp kalıp üýge eýe bolup kaldyň. Bolbosam üýde sende jok boçu. Töşöktörüň bar katında gelgen, sep menen gelgen. Anan üy bala gelsele eşteken jok eken. Minen bar, sakalym bar, imanım bar, namazım bar dese üýüň jok eken dep oşentip 20'dağı balanyň göňülini orutup ketirgenler dagı var. Özüň kaçak adam bolgonsun, bilip koyuş gerek. Sen munda 20 yaşında sen içip jatıp kalatilen kaýerde ekenini bilbey. Toyga barganda 3 günde geletilen sen. Bul 20 yaşında namaz okup Kudaydy taanyp, davat kılıp adamlara hakikat aytyp atkan adam eken. Ber uşuga. Sen bugünkü 70'teki awalyňa salıştırba sen. Sen 20 yaşında kanday bolçuň, oşoga salıştırıp turup dini bolsa ber inşallah Kuday taala barnыңda bere turgan bolar. Bişkekte bir günü bir jetim bala var eken. Aytat bir adamlarga deyit, barıp deyit, kızın ber desem, maňa çöte bergisi gelip ortaga düşüp beriň dedi. Anan moldaýym elçibiz, bizge aýyrmasy jok, biz uşu elin adamybız. Bara berебиz. Minen bar desem aytat, apam bar deyit, men bar, anan sakalym bar deyit. Sawagy var, ilimdi adam şunday. Apam bagyp atam dedi. Anan barsak tigi kızın atası gömbeyt. Üyü jok eken, başkası jok eken, başkası jok eken. Men sana korkkonuman geldimbi? Je mundan korkkonuman geldimbi? Bul oşo ilim algan musulman bala eken, oşo ortaga düşüp geldik biz. Desem üyün var 2 günden keyin makul berdik dep ayttyrypdyr. Anan bardyk. Dagı barıp berişiň dep de kantip atası jok balaga barıp berbeseň. Barsam törde boşka biri oturat. Sizler kimsiňer desem, balan tayake payake tüşülýe den törge biz çygabys munaki. Kudaga düşkönde joksun, tayake de olup gelbeysen, bugün tayake olup kalasın sen. Munday jyl sen dep, anan törge çygyp oturup aparıp, azir bir jakşynakay. Üyü dagı boldu, başkası dagı boldu, jakşynaka jaşap atat da. Adamın özüň garaş gerek bolot.
Атанын байлыгы балага байлык болбойт. Болбойт анык. Ал өзүндүк менен кетет баары бир.